Sikubingelele sikwamukele uhlelo lesikaBhoqo Well Studio. Awuyazi ke mfowethu ngiphethe uKhokovula ngiphethe uGobela mfowethu sesihambe sahamba mfowethu salithabatha uhambo sahamba izwe njengamanje sila imtuba onkowa ixoshwe. Ayi ngiphethe uKhokovula ngiphethe uGobela. Dokotela Mahoho sikubingelele ndoda endala. Yebo siyabingelela kakhulu. Sifuna kubingelela nomhlaba wonke wase South Africa. Mina ke ngingidokotela Mahoho mina ngingihole Ndlovu umbhaqazana eshekelwe Ntombulelo babayo. Le ndoda kuthiwa ke ingemagolo kuhlanu ke hlanukela tigoga. Yep. Ya ngkhokho ke lo wangena mina lo lengisebenta ngaye and le ndoda lena ngayihlabela inkomo lekhaya enkulu nganikezwa ngilomndeni ukuthi cha wena sovumelekile ukuthi le ndoda seyosebenza nawe seyolalela wena nomndeni wami nababe nomndeni nabobhuti nebafowethu nabosisi bayakwati lokho Qhawula amaqhawe kunjalo sesifikile ndoda enkulu sesifikile ndoda amadoda uMahoho singathi ungena kanjani eminyangeni hayi phela uMahoho kwakuyindoda uyezwa yini kwakuyindoda le ndoda lena ngkhokho lo ya uMahoho ngkhokho lo sosebenza ngaye manje ungene kuwe lo lengisebenza ngaye manje lengene kuwe ngaqala phela ngangenwa ngithekwane ya Thekwane ke uzalwa nguye lo Mahoho kwasho ukuthi ke phela nawe uyazi ukuthi emhlabeni kufike kube khona iphoyisa bese sokuba khona induna bese kuba khona inkosi kusho ukuthi ke mina ngafike ngangenwa ke liphoyisa leli lingumkhulu lo Thekwane waseke sokungena ke inkosi uyezwa kambe ngenganyelwe labantu balakimi ngisebenza ngabo futhi ngiyacommunicate nabo kakhulu akukho lalela kwezikaBhoqo akukho lengikwenzayo ngaphandle kokuthi ngixoxe nabo baxoxa nami live baphinde baxoxe nami spiritual emfihlakalweni ngithobela umthetho wabo njengamanje nje ngihamba ngolayini wabo ayikho into lengiyenzayo ngaphandle kokuthi ngilalele bona ukuthi bathini. Ngifuna siqale sibuke lento yokuthi uyakhona ukushaya umthakathi ayihlusho umthakathi ubusuku nemini ungenza yonke into ongacabanga enziwe umthakathi uyamshaya noMahoho umthakathi hayi akudlalwa phela vele waye elwa nabo bathakathi angithi uyabona njengoba ngiphethe lo mkhonto lo mkhonto ke umkhonto lo yisimbolo kokuthi ukuze yena athathe ubukhosi wabuthatha ngalomkhonto ngoba phela kwakuyindoda manje ke ngifuna kusho ukuthi hayi umthakathi angimbuka umthakathi umuntu mafike la ekhaya ngimnikeza 3 days umthakathi uhambile ujuqu kujuliwe ma hayi akuhlalwa baba kuhlalwa futhi ke khanjiwe 1963 kuhanjwa ya uma ngabe ubuka u1963 ubuka manje ukuthi ngibani manje lo mnyaka 2025 hayi baba hayi akudlalwa baba akudlalwa nithi mina bantu abeze kuze ngizoba ngifuna ukuthi mina lo clean imizi ufuna ukukhuculula amabala lo thi mina izinto zami zivalwe ubani ngifuna ukuthi mina eze la kanti uyiphethe into enhlanhla ukuthi wena kahle uyayiqhekeza inhlanhla uyivula manje kwenzeka izinto imangaliso hayi umdlalo loyo akusindo lencane leyo akusindo futhi into lenginenkinga nayo lalela lokho nje umuntu ngivele nje ngifike nje kumfaka nje emabhavini ala ekhaya ngingamniki lutho ngifike nje ngimfake lapha esifuthweni uma ngiqeda lapho bese sengiyamgeza ngingamgcabi ngingamenzi lutho hawu ziyavuleka izinto zakhe noma ngabe ufuna indoda uyayithola noma ngabe ufuna intombi uyayithola noma ngabe ufuna umfazi uyamthola noma ngabe ufuna umsebenzi uyawuthola kuyobuya yena sethi hayi umkhulu into zami ihamba kahle siqhubeke nempilo hayi ukuthi kuyobuya yena babuye sebathi hayi mkhulu asazi manje sesithe nje asize sizobonga ngoba lokho losokwenzile sibona kukhulu kakhulu babuya baningi wawugeza umhlaba baningi kakhulu ngifuna asibuke amadoda ahlukunyezwa abafazi amadoda aqhashazwa abafazi eksiani uyakhona nokuwahimizi amadoda lalela lapho angifuni ukukhuluma kakhulu lapho ngoba phela lokho ayiloko nje sikhiya ngistop mina ngivala indoda mina ithule ithi du ingaphinzi icabange lo munye umfazi icabange nje lo fike la wangena la kulendlu lo fike la wangena kulendlu safike sakhuluma sahlala phansi ngamluleka ngamthola ukuthi impela ujulile futhi angeke asadlale ngale ndoda ngiyamnika lento
ngoba phela awuniki ingane awuniki noma ubani hayi akudlalwa la hayi lo lengikuphethe phela mina akusiko kwebantwana vele yebo akusiko kwebantwana namba yangathi labanye namadoda futhi nawo uyawufaka ukhiye lapha kubantu besifazane lapho ke uma ngabe indoda kusho ukuthi iyamhlupha lo muntu wesifazane yebo ilale empty ithanza nalabo yabona abantu besifazane hayi mina ngiyasifaka sikhiya mina ngiyasifaka mina sikhiya ngifaka lesikhulu lesingaka sikhiya le ndoda la ijabula khona ijabula kulomfati lo ongene la yebo lalo lo ongene la kuyenzekani kube lento ethi njengamanje ngiyintombazane ngifuna ukuthi ngibe nento nje engisondeza namadoda anemali uyabona ke lapho kwezigabho yebo hayi lapho phela ngingumshuba lapho kunesigezo lengisakhayo lesigezo angithi uyeza kambe kodwa ke uma ngisisusa lesigezo ngisisusa ngomuthi lolula nje komthatha ethule lo mthatha ethule ke ngiwo lo thatha lo muntu umthathe le lapha ekakhona eyithulele eze la kuwe ngifuna ukuthi mina noma ngabe uhlala endlini yelidzaka noma ngabe uhlala emkhukhwini kodwa woza la mina ngizokunika uzothola ukuthi ke utholana nendoda lesuka kuphi kuma mention kuma subsidy ize kuzopaka la kwakho ipake idumuse embedeni wami la mina ihamba ngo-ML ilale la embedeni wakho ihamba ngo-Mercedes ilale la angithi ngo-Audi angithi phela seyimthathile lento umthathe ethule msini akasanyakaza hayi lutho ngeke asaphinda nyakaza wena nje soyamtoboza ATM uyi-ATM njengoba ngiyiphethe nje i-ATM leyenzela ukuthi ke bafake le mali la kuwe wena losuke uthi hayi mina nje ngiyadihluphekela uzophindana umuntu wesifazane umnike into ukuthi nje nali ikhekhe lakhe lishise nje hey liksi anula Tyliza wishing blood hey lapho phela kuyanyiwa lapho hayi kuyanyiwa baba uyabona indoda ayisima ngabe ingena laphana ife kushisa ngalendlela lenzima kabi uma ngabe futhi kungasindoda kungumfana uvela ithi nje vele ibe seseyashaya seyobona ku number 2 yebo amalahle lo muntu ngiyamnika lento athi kuyiphuza yebo angikhulumi ke mangabe ngizomnika bese sengithi ke eke sekahambe ekhaya afike enze enye into eyimfihlo azenze yena ekhaya into eyimfihlo hayi lapho ke kuyalalwa lapho hey lapha bangena khona uphuma nemali akudlalwa la hayi akudlalwa baba kudlalwa yahlanya indoda iyahlanya futhi uma ngabe kuyindoda lebhayiza iyawushiya umuzi wayo hayibo ihambe yohlala lapha hey mkhulu lento ijulile hayi no iyawushiya phela iyawushiya ngempela maningi amadoda lesengiye ngiwabuke nje la ngaphandle ngiwabuke ukuthi hawu lamadoda lawa hawu sengiyabona ukuthi ngilenduku yamathetha kwamthatha lokhu kwamletha hey mkhulu ngifuna sikhulume nabantu bamabhizinisi alright abantu abaphethe amathavela okay abantu abaphethe ikhundla emabandleni okay abantu abaphethe abantu amameya okay zikhona nje ongathi uyiphethe ngempela ngifuna siqale sikhulume ngenduku isithunzi kumuntu ophethe abantu yeah ukuthi abantu abahlezi bemhlonipha na kanjani uma ngabe ewumholi yeah hayi ubala lolo yayubala kakhulu lolo wena kwezigabhoqo lokho ngiyakwenza lokho uma ngabe ngifuna kwenza lokho kumele ukuthi kunethambo lelandlini yebo ithambo lendlovu yebo yabona ke ithambo lendlovu nethambo lebhubesi ngihlanganisa lezo nje ngihlanganisa iBig 5 lezilwane ezinamandla kakhulu nginazo ke phela ngithi ngine license njengoba ngiyinyanga nje sengaphuma kulezi zinto zokuthandaza sengaphuma nakulezi zinto zokukhuluma ngezinto zamasonto mina ngiyinyanga nje ngiyinyanga awuthandaza uzukhala hayi no angithandaza ngize ngikhala ngifuna ukuthi mina le bathandaza baze bakhala beze la nginesibunge la ekhaya uma ngabe into yokubawisa into yokubawisa maye bathinta umfundisi hayi phela lokho ngikwakha ngesigidi lokho na ngikwakha ngesigidi lokho uma ngabe sengimenzile lo mfundisi kakhulu labo abazalwane yabona uma ngabe athi uthinta lo muntu avele umuntu akhrishe njengenyoka hayi lokho ngiyakwenza lokho thola sekukhali organ kakhulu ukhali organ kakhulu lapha umfundisi seloku nje abathintile nje abawisi kana mahoho
ijulile lento. Hayi no ijule kakhulu leyo baba, ijule kakhulu. Lapho ke ngifuna ukuthi umuntu uma ngaba nenkinga yaloku kwemasonto kwabo lokho. Uyakubona? Ngifuna ukuthi mina eze la ekhaya ngizofika ngimnikeze nje izinto ezimbili. Ngizofika ngimnikeze isibunge. Bese sengimnikeza isigezo. Lesigezo uzogeza ngaso aphinde futhi ayewasha ngaso lapha esontweni lakhe. Bayeza labantu kakhulu. Futhi umuntu othi mina ngine business le business yami i-tuck shop. I-business i-tuck shop isitolanyana nje lesincane. Mina angifuni vele ngifuna mina ukuthi uze nesitolanyana sakho lesincane bese mina ngifike mina ngufakele isitolo esikhulu. Kwezi big shop. Ngimenzele imoli kwezikabhoqo lo muntu avele angazi akhe izindlu ezinzima kabi kubuye izitolo eziserious zizorenta kuye. Yeah. Kusho ukuthi lo muntu angagcina akhe imqasho, angagcina izinto eziningi ezimangazayo. Hayi phela lapho kwezikabhoqo angifuni ukukhohlisa. Uma ngabe lo muntu sengimnikeze lento yami enhlalo. Uyabona ukuthi manje ngikhuluma ngesibungo nesigezo. Uyakubona? Ngani ikhona into lokumele ukuthi ngikwenzele yona. Uyezwa Musa? Lento ngifuna kusho ke kunine kuba se South Africa ukuthi lento lena kahle hle kwakuyinto yinto yami angithi uyezwa kodwa ngenxa yebantu abangena kulendlu selokubakhala ukuthi hayi umkhulu siyakhala manje izinto zimnyama sewuze wafika ke mahoho wathi hayi angisale sengibadedelela ke le ndoda sengiyabadedelela nje manje ngifuna ukuthi abantu bangahlupheki angifuni ukuhluphekayo. Ngifuna sibuke lento eyigebengu uyayivala nigebengu udzinga ngene ekhaya uyavala namasela uthi ngantshontshe inkomo angantshontshe imbuzi angantshontshe imoto uyakwazi ukukhiya imoto ukuthi hayi ayisintshontsha le moto ezigabhoqo la ekhaya ulibonile igede naliya hayi alikho igede la ekhaya khona lokungena kodwa alikho akukho lokho kuvala ubusuku nemini kuvuliwe lana kuhlezi kuvuliwe nala endlini angivali ngiyalala nje kungavalwa ngenxa yokuthi ke ngiphethe mina umuthi uyabona kuke kwathi ngalomunye umnyaka ngangisekhaya phela ekhaya kithi kusengwavuma emanyiseni ekuhlehleni endaweni yakudubulwako lapha kudubulwako kunethi inyanga toto kunebathakathi bona manje ke ngathi ngile khaya kwafika kwangena athi igebengu la ekhaya mathi ngena tafike talalisa abantu abami tathatha ama laptop tathatha amafoni tathatha yonke into longayicabanga kodwa ngikutshela kumneke ukuthi la kulenzawo bayadi labantu batithwala letinto emini batithwala batibuyisa la ekhaya ngisho emaphoyisa SAPS lebekade baphethe lo dzaba bafike bathi siyakusaluta Matsenjwa asikaze sive ukuthi TV yabuya intshontshiwe wawuqopha umlando hayi ngawuqopha bayangathi la SAPS la kwaMsana ale awudlali nesela umphathi wakhona uyangathi kokuthi impela lisela uma ngibe ngize ngathinza lento yami hayi ukhululeka ngililanza fresh ngiyamtintinya lento phela kalala ebusuku hayibo uma ngabe lento sayifika sesiyishisile ikhuluma naye akalali inhlobo akalali lo muntu uvele esha wonke lo mtimba esha lo muntu wonke lo mtimba umphoqo ukuthi abukele umphoqo lento imtshele ukuthi kufuneka timbadla le lapho tithathe khona noma ngabe untshontshe lethi inkomo noma ngabe untshontshe imoto noma ngabe bantshontshe iTV noma ngabe kuthiwa bagqekezile ekhaya lakho khululeka akudlalwa la akudlalwa futhi ke angifuni mina umuntu odlalayo ungede la kimi mangabe udlala anginaso isikhathi sokudlala akhona namadoda ongathi waphethe asebenzela umuntu hayi phela ngazongane lo indoda lena lengayilanza kutse kakhulu nguye lo mazongane lo engithiwa mbona nje ngumazongane igama lale ndoda ke ngumazongane idlani le ndoda ngoba uyabona kuyachicha la hayi lokho phela kuyimfihlo yami lokho akusiyinto lengingatshela isizwe ngitshele nawe kezigabhoqo ukuthi idlani unless uma ngabe kusho ukuthi nawe usuyayifuna sengizohlala nawe phansi bese sengiyakutshela ukuthi hey le ndoda naku ledlayo phela angidlali namanje nje ngiphahleka kakhulu ngoba ucelile nje ukuthi ucela ukuthi ngeke ngiyiveze le ndoda manje ngiphahleka nzima kakhulu seloku ngiphahla busuku bonke ngicela ukuthi ngicela ukuthi namuhla ikivele abantu bayibone akudlalwa lapha baba engithabona akudlalwa la isebenza kanjani le ndoda isebenza kanjani hayi le ndoda iyasebenza phela ngithi ikunikeza imali le ndoda uma ngabe ungenayo imali yakunikeza le ndoda imali ube nemali angithi uyezwa kambe
Kodwa ke kunema terms and conditions. Lokho angifuni ukunanaza lokho, angifuni ukuthi uze la noma uthi uzothatha le ndoda kanti la inhloko yakho awukakahlikihle, kufuna ukuthi uhlikihle cabanga. Futhi akufuneki bantwana la. Kufuneka umuntu lo sothi mina sengikhathatekile, sengiphahlile, sengigezile, sengiwentile maladi, sengihambile emfuleni ngahamba kompophomeni akulungi bese mina sengifike sengiyakuvulela. Ngalo mazongana. Lenzile itiye ngisontile, ngithandazile, ngikwenze konke. Ukwenze konke, usontile, wathandaza, wakwenta konke, ngifuna ukuthi mina sokwente konke bese soyabuya la kimi. Kodwa ubuye ucabangeni. Bungakanani umgozi omngenziwa yile ndoda imigomo nemibandela mangayigcina ngendlela efanele. Hey, uyabona ke lapho angifuni ukukhuluma kakhulu lapho. Bakhona nabantu abake bayithatha mhlambe baba nezinkinga ezu 1 2 3. Hey! Yabona kwezikabhodho manje songena enkulumeni enkulu kakhulu. Hayi le ndoda phela uma ngabe uzoyithatha kani awusumuntu le ngqondo yakho lebamba kahle. Ungaba senkingeni kodwa hayi kangako. Khona ungaba senkingeni kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngoba kujulile nako lokhu ngikucelile ukuthi nje ngicela ukukhuluma ngako ngoba nako abantu baqelile ukuthi mkhulu siyahlupheka, mkhulu tintwa atilungi. Bantu labaningi badlala angathi uthi ngathini kodwa manje sikhona thina sidinyanga letinzala thina. Phela ngithi ngishilo ngathi 1963 kuhanjwa. Ingasiqeda isibaya le ndoda. Hayi uyabona angifuni ukukhuluma kakhulu lapho ngoba angifuni ukukhuluma kakhulu. Kunabofakazi lebangaqhamuka lapha abafakaze ukuthi manje lapha kwenteke inkinga lapha kodwa kwagcina sekwangasahamba kahle. Ngoba wayengahlikihlile la nhloko. Ayinankinga lento angiveve. Ayinankinga nakancane kodwa kuphela kufuna ukuthi uyibambe indlela yakho. Number 1 geje endleleni. Ungageje endleleni. Uma ngabe kumele ukuthi uma ngabe kungene imali cishe ungisoma business, cishe uyinyanga, bese ngithi ungenelwe kumbe 100,000. Uma ngabe kumele ukuthi uthathe 20,000 ushintshe ube yisilver uhambe uyofaka olwandle. Kufanele ukwenze kanjalo. Kwalenza iphutha. Hayi ungalenza iphutha. Ngoba kwanephutha. Hayi kwaba nephutha vele. Ubungozi sebukhona. Ubungozi balento bufakwa nguwe. Hayi kokuthi yona inobungozi. Bungozi lalela. Bungozi balento bufakwa nguwe. Yona ayinabo ubungozi. Ubufaka kanjani na? Ngokuthi ungayilandeli kahle imigomo yakhona. Sobufakile ke ubungozi. And uma ngabe sonenkinga sobuya la noma kumbe sobuya mina ngoba ngitohamba ngitokufa emhlabeni. Uma ngabe ubuya la kufuna ukuthi wazi ukuthi la uzokhokha imali lenjengemali ukuze lento bese seyema ukuthi ikudalele lethi inkinga. Ayingithathi uma ngabe siqala inkinga ayizungithathani mina emhlabeni. Hayi angifuni ukukhuluma kakhulu lapho, angifuni ngena kakhulu lapho. Ngifuna ngena nawe uma ngabe sesila. Uyabona la? Ngilapha esitofile singene khona bese sikhuluma kahle ukuthi bungakanani bungozi. Futhi bungozi bakhona buvelaphi kodwa ngifuna kusho ukuqinisekisa ukuthi abukho bungozi. Bungozi balento budalwa nguwe ukuthi ungasethi la inhloko. Sethe enhloko. Use your mind. Asicupha amathuna. Baphelile bantu. Le nduku lenginayo yokuqupha emathuna kunzima kakhulu. Uma ngabe nje baqetha labantu kungcwabo. Number 1. Uma ngabe babuya naye emoshalo uyakubona. Kunemuthi wami okufanele bafike bamgeze ngawo. Bamgeze ngawo agcatshweni futhi. Kufanele ukuthi agcatshwe phela. Angithi siyamcupha lo muntu sifuna ukuthi labantu bamdubulile kakhulu ngifuna le badubula abantu. Uyabona? Bamdubulile labantu so ngifuna ukuthi mina athi uma ngabe angena baqetha ukuthi kuthiwa hayi lethi gebengu lethi dubulele lo muntu setidubulene naTonyalo. Kunzeka. Hayi kukhulu. Akuhlalwa ngempela lazidlala. Zikhona izinto ezithi ke akusile ugodo awungithwezi lutho kodwa nje siyaphakamisa. Hayi phela vele lapha siyaphakamisa la. Angithwali la. Hayi angifuni ngena kakhulu lapho.
angifuni ngena kakhulu la mina ngiyakuphakamisa ngiphakamisela hey ingathi khomba umuntu omgobe hey hayi vele ungakhombi kanjalo uma ukhomba ufuna ukuthi ukhombe bathi ngikhomba ithuni ya ungakhombi ngoba hey le ndoda lena indoda enzima kakhulu lena akusindoda yokudlala uyakubona manje le ndoda uyayikhulumisa ya ngiyayikhulumisa le ndoda lena ngiyayikhulumisa angithi uyabona uma ngishonisa phansi la kuyaphakama uyakubona kuyaphakama phela hayi okay hey umuntu hayi angikasho kanjalo bengithi mina uma ngabe umuntu athi unenkinga ufuna ukuphakanyisela izinto zakhe akaphakanyisela yebo ya ngizomphakamisela mina noma ngabe business noma ngabe yini noma ayikuphi noma ngabe sesikhundleni emsebenzini uma ufuna ukuphakama uyazi ukuthi yini yebo mina ngitasulwa nginaba lebaniketa abantu ikhundla kuthiwe hayi kuqoshwe lomunye akusale ngena lomunye atohlala lapha to act uyafika lo muntu uto act kuba ngiprincipal akaholi uyafika lo muntu la uto prince utohlala esihlalweni semeya lesamiswe kancane akaholi ngifuna ukuthi mina ezela kimi agijima phezulu kwaloko act mina ngifike ngimfaka imali uma bafika lapha bathi bambuka laba phasi labakhulu bavele bamnikeza imali yokuthi uya-etha kodwa manje akahona imali njengemali njengale meya lebekathi ihleli la unalo uhlanga lokuhlola unalo uhlanga lokuprofita unalo uhlanga oluthi lolu hlanga lolu ngizokutshela indaba zakho mina ngize ngikutshela igama ngisho nanesibongo lalela yebo into leyo lengikhule ngayo lokho kuprofita yebo kuprofita phela akusikwa uNkulunkulu kanti qhabu asathane hayi kuprofita unalo uhlanga angithi suke sakha lo hlanga phela siyalwakha lo kuprofita hayi ayiqhamuka uNkulunkulu hayi aqhamuka uNkulunkulu lokho umuntu uma athi mina ngiphiwe njani hayi akukho umuntu longabite akukho umuntu lo ngabite emagama ebantu akutshele nokuthi izolo ulale udleni njengamanje njengoba sihle lapho uqabanga ini hayi ngeke lokho lapho kusuke sesihlanganisa ihlahla letitsile lapho sahlanganisa letinyoni letitsile netilwane satifaka phakathi lo muntu soyoprofita ke uma ngabe lo muntu akhuluma nalento bese lento seyafika seyamtshela manje ukuthi 1 2 3 lona ulahlekelwe ngiloko kukuphi kusenzaweni letsile siyakwenta lokho la ekhaya baningi lebafikile lebekathi bafuna leyo nto leyo unalo uhlanga lwemali ukuthi hayi imali nje ayingisondele uyibuthe noma mhlambe ke into elize ngigeza ngayo ukuthi nje hayi into eyimali nje ayingisondele imali noma ikuphi la ngikhona imali angibe nabo nje connection bemali izinto zama zayenzeke nje akube lula kungabi nzima hayi khuleka kakhulu lapho hawu phela lapha ngithi nginyanga mina yebo angithi la ekhaya nginenduku angithi la ekhaya phela ngiphethe umhlume yebo hayi angingakhulumi kakhulu ngoba inyanga tiba sethi agijima sethi tofuna ngintophulela lento kodwa nje la ekhaya ngiphethe umhlume kanhlayiya ngiphethe imali yavusa la ekhaya ngiphethe mayibuthe wemali so ke umuntu mangabe ngifike ngamgcaba ngalento yami inhlanga lethi ngi7 la emtimbeni wakhe lo muntu usophumelele angikhulumi ke mangaba atofika na 200 afike na 100 rand afike na 50 rand afike na 20 rand afike na 10 rand bese sifike sesayihwaya le mali sengihlanganisa le yakho hayi yami le yakho ngoba ngithi ngwelo ufuna imali bese lento sesayihlanganisa sesayihwaya le mali sesiyenti powder makude bese sengibeka emtimbeni wakho hayi khohlo angikhathali mina ukuthi unemfati lonemali lo sebenze eParliament nomfati mangabe aholile uqabanga wena hayibo angikhathali ukuthi unendodza lengithisha omkhulu leliphoyisa lengisayitsheni lephethe in uma ngabe lo muntu aholile uqabanga wena ngiwe wokuqala mayikhala nje imali inhlithu yakhe yabhakuda ukuthi kumele ukuthi nginikede bani imali ngilento yami kujuliwe la lapha sithandazi la hayibo kata alikho izwi lenkosi la akudala umuthi kuphela la hayi umuthi uqamana ukuthi ngaba nezwi lenkosi kunje hayi uqamana ukuthi ngaba nezwi lenkosi kunje ngeke uyabona uqamana ukuthi ngaba nezwi lenkosi kunje ngeke lapho umthakathi lapha ngiyakutshela uyabola ubona hamba uyaphephetha kulolu phondo lo uyamemeza hayi awuphephethi khona imfihlo yakona ngifuna ikhuluma ngayo kakhulu awulibizi igama lomuntu hayi mangabe phela umnyanya vele soneshoko ukuthi ngifike ngakuhlolela mina ngakutshela ukuthi nginangibani uyakuthakatha uyambiza phela ngithi asidlala
phela usukungeze kuzohlala lapho usuke nawe ubudgetile mawuzala ekhaya manje kufuna ukuthi nami mangifike ngikwenzela lento ngikwenzele into ozoyibona kufuna ukuthi uyibone lento hayi kokuthi hayi uzohlala isikhathi lesinjani njani la ngifuni mina isikhathi la ufuna kucace la ngiyabona kodwa uvuza igazi hayi uyapha egazini wena uyathanda igazi wena yini ngwakasathana hayi lutho yini abasebenzeli wasathana hayi mina hayi vele nami ngangikholwa ndoda manje ngenxa yokuthi abantu ngabona ukuthi abantu bayahlupheka ngagcina sengiyithi kancane uyabona awusukile ezwini hayi angisukile ngithe kancane ngenzela ukuthi kusizakala abantu ngoba abantu bahluphekile emhlabeni ya ngathi hayi abasizakala abantu ukuze singasizakali sodwa singahambi ngeyimoto ezinkulu kangaka kani kukhona abantu lebangahambisha nangemabhayisikini abeza abantu sizobanikeza lento akushaya isicitho omkhulu siklina umuntu sigeza umuntu abe nogazi umuntu achachambe hayi eke sesingangeni lapho kuqala ngifuna mina sikhulume ngokuthi nanga umuntu uhlushwa ngilomunye umuntu angithi uyabona lapho ke ngitofuna emasimbe endlovu uyabona lento yami kufuna ukuthi ngiyiqale ngemasimbe endlovu bese sengiyiqala nangemasimba abhejana uyabona leti ndvuku leti mbili uma ngeke ngathi faka la bese lo muntu soyahamba soya ehlathini fika toilet uyeva yini uma afika toilet abese uthatha lento yami soyayifaka la emasimbeni ayuhamba batokubana batonyanyana loluphondo lapha ejana uyasifaka manje ichitho ngiyasifaka manje ngiyasifaka ngoba phela labantu manje uqakekile lona ngumfathi indodza ihambile ithathwe invombatana manje kufuna ukuthi manje ke kuze ngibuyise le ndodza kufuna ukuthi ngicale ngibashaya awukwathi kubuyisa umuntu lohambene nemuntu kodwa manje uthole ukuthi kusekahle ngale baqale baxabane abaqabanga ngifuna sibaqabane kwezikabhoqo buyisa uyabona ngifuna ukuthi mina lento mangabe ngiyenta ngiqale ngibavale bangalala embedeni uma ngabe hayi ngeke seyifikile lento yami ngeke kanjani hayibo ngeke futhi nalesa sikhala ngeke asibone ngisho ingavuka sizovaleka siyavaleka ngqi lesikhala 11 unguvale ngqi u11 mina nguvale u11 angithi uyezwa kwami ngifuna ke ukuthi ke mina ke ngifuna ukuthi kuloyo lona leyo nkinga yokuthi 11 wakhe uvalekile nenduku yakhe futhi ayisaphakama ngenxa yokuthi wahamba nentombi yemuntu ngifuna ukuthi mina etela ekhaya ngibuye futhi mina lokho ngikugeze futhi ngiphize nguvule bese sekuyasebenzeka lo muntu akhona ekujabula ngiyakwathi kukwenta lokho ayi kujuliwe hayi kakhulu uyabona ke lapho kufuna ukuthi ngithole amaphipha uma ngithola amaphipha bese sengithola umhlanikelo usuyasigeza ngiyasigeza ke manje ngiyasigeza lento lena awugezi ngayo ekhaya lalela lento kufuna ukuthi uhambe uyogeza ngayo ehlathini ufike ubasa umlilo ngoba phela sinemandla ngithi ukhumbula ukuthi la sisebenzisa emasimba abhejana lana sasebenzisa emasimba endlovu angithi manje sasebenzisa ngisho amasimba akho ayi angifuni mina ukukhuluma angifuni nje ukukhuluma kakhulu mina ijulile ke leli isichitho sangempela usukungcolile lana ngisho noma ngimakwakho uyakunyanya noma ngibaba wakho uyakunyanya nemntwana wakho uyakunyanya nasisi wakho uyakunyanya nelive nje lonke ngisho esontweni ukhonza bakwenyanya esontweni unesidina nje unesidina ngisho bangakunika indumiso kangakanani ubathe ngimdumise njalo bavele banyanye abantu ukuthi udumisana lo muntu ngoba akekho clean nesidina ufike uyiclean leyo ufike ngikuclean mina lento le uyigeze leyo nto le ngigeze lento le abe clean achachambe kuphela nje athola umsebenzi athola indoda athola umsebenzi athola indoda uma kuyindoda athola umfazi kukhona emadoda la angihlupha kakhulu kulethi insuku lengibhizi nawo mina laba lebahanjelwayo athi umuntu ngihanjelwe umfati ngihanjelwe intombi hayi angifuni ukukhuluma kakhulu lapho uzokwenza njani uzothatha inyawo zakho umfazi hayi angithatha inyawo zakho nginenduku mina le nduku yami ngiyisebenzisa ngesibuko ngifike ngibeke la isibukweni bese sengibhala siphambana uzobona ngale uma ngabe nje ake wabuka nje sibuko
manje okabuka sibuko nje uyaphenduka ucabanga wena. Hayibo. Angikhulumi ke uma ngabe ngitokushaya ngalo masheshisa lo masheshisa ke sheshisa uyabona ke lo masheshisa wona ke ngifuna ukuthi mina uyabona wena kwezikabhoqa bese ngifike ngiyithela lapha le nduku la uyabona la phezulu yebo phezulu la efonini ufike uyithele la bese soya kuma message yebo bese sobhala message ubhalela lo muntu ngithi ke mina ngesikhathi athi ufunza nje le message iyamthatha lento liyaqhuma ibhomu makuqetha nje kuyifunza kufuna sakufonela noma kwentele please call me ngoba phela into bideno antiniketi nemali kungako nje ngilo kangaka ukuthi le intombi athithela ekhaya mina ngifike ngitiniketele lo muthi wala ekhaya nalenhlanga yemali ukuze labantu batokhona ukuthi khehla ngifuna sishaye ibhande umuntu ophethwe ibhande uthi nali senizohlangana sengiyashona ngiyahamba akenze la ekhaya yebo akenze la ekhaya hayi ngifika nje ngithi kumgqabagqaba kancane ngimfakele isitiyamu bese sele yamadbande ngqi umhlume ngine USB isingaka hayi ngale endaweni esebhosha khuleka yebo ngina imbiza yaloko kodwa manje lo songikhulumisa ngezinto ezincane manje yebo izinto ingane lo umdlalo hayi ingane lokho fana uthi toys fana uthi toys kodwa phela ngoba kusuke kumhlupha umuntu nginyanga futhi mina ngiyakhona mina ulala phela na ngiyakwenza kodwa kufuna ukuthi ucabange phela ukuthi mina angisiyinyanga le inyanga nje yabona yebo na mina ngiyinyanga phela ufuna ukuthi makuza lana ubudget ukuthi uze enyangeni sifo sokuwa unhlangothi hayi sifo sokuwa ngisibuki yebo lokho ukuthi hlikihlikihli hayi ngiyakulapha lokho baba unhlangothi ngiyawulapha ngifuna mina ukuthi lolo shawe stroke yebo lothi mina sandla sami sesagoba senza nje ngifika la ekhaya mina ngifike menzele lento yami bese seyamlula lento ngani nalendodza lenemandla vele uma ngeke ngafike ngamgcoba ngalamafutha akhona ngamgcoba ngalamafutha akhona 3 days lesandla siyaluleka phela lona wenza yonke into ezilokhu ngizomtshela manje ukuthi ngifuna enze lokho yebo yeah umuntu okufunayo nomuntu ofisa ukufika ekhaya engakuthola kanjani kwezikabhoqo yebo kukhona into lengifuna ukukhuluma ngayo manje yebo ngifuna ukukhuluma mina ukuthi uma ngabe ufonela ekhaya yebo mase ukuthi sawubona mkhulu unjani yini ngoba wena kufuna ukuthi uma ngize ngalibamba nje icingo lakho usho ukuthi hayi mkhulu ngingibali mina ngise Cape Town kanje mkhulu ngifuna 1 na 2 ngelanga lethile ngizawufika angifuni futhi lento yokuthi ube seloku ngikhulumisa uthi malini kwenza ukuthi woza la wozuzongena la sizohlala phansi isikhulume nawe yebo uma ngabe unenkinga ukuthi konjani nemshini mina mangabe unenkinga zofika lapha uswaphe kulo mshini lo uswaphe noma malini noma 100 noma million uzofika uswaphe la akunankinga ufika uswaphe ungena lento yokuthi ungibuze ukuthi malini ngifuna ke ukuthi ke mina ngifuna kubatshela base South Africa ukuthi mina njengomahoho dokotela mahoho Mathenjwa mina ngihlala la kwaMsana la eMtube KZN ngihlala nje khona angisuki khona mangisuke la ngisuke ngiyosebenza angisile inyanga lehamba ihlala yonke lenza uthole seyisegoli uthole ukuthi seyise Cape Town seyiseThekwini angikwenzi lokho lelikhehla lomnikazi walendlu wathi ngingakwenzi lokho bantu lebafuna mina bazongithola la ekhaya ayi kujuliwe umbukeli lapha ekhaya Dr Mahoho Mathenjwa ngifuna ukuthi ke uma bangifuna abangithole kule nombolo 071 497 3318 bangithole nje kuyo angathi ke nangale ku TikTok batongithola ikhona la mbukeli screenini izobe ibhaliwe kunjalo besiphethe udokotela Mahoho Mathenjwa siyathobeka kakhulu